cyangwa se gusezera bwa nyuma. Hanyuma tudatinze reka dusaba umuryango wa Rugorora mwese mutambuke hano imbere. Umuryango wa Rugorora utambuke hano imbere, n'abadushamikiyeho bose ubwo nabakwe n'abishwa abo nabo badushamikiyeho batambuke, hanyuma baze kudufata ifoto y'urwibutso. Abafotora nimurangiza muraza kutubwira. Sawa, hanyuma abashoboye bakomeza bagahagarara tukabana na bene data, abumva batutegeruke bashobora kuruhuka. Hanyuma mbere y'ibindi byose muzehe nabagumye hano ni udutangirira, muzehe ni uza kudutangira yegere hino. Reka tuvuge kino kintu, tuvuge kino kintu. Uyu muntu yari umuntu mukuru, sibyo? Ntabwo twamuvuga ubwo ndikubwira abo turi kumwe hano, twamuvuga ngo tumurangize. Bivuga ngo ahari uretse mwene data Semahoro ushobora kuramburaho gato, abandi tuze kugerageza kuba bref mu magambo kuko n'ubundi twamuvuga ngo tumurangize. Hanyuma reka dutangirane na muzehe Yohana kase wabo na mwene data hano ari utangira uvuga. Noneho nugushima Imana uno mwanya, banushima Imana ko yadushoboje, twaje Imana yadushoreye kandi yaturinze. Kuvuga bema sintakona umuvugo bema nawe Semahoro ndetse turagira ikiriyo, ariko ngo tusubira kutuvuga bema turakigira. Ndavuga ngo bema yapfuye umwanya utari wiwe, noneho ndigarura uko nguko niko Imana bishatse. Nashima ntawe utanga akantu keza n'akabi kahari. Imana niyo yashatse bema ikamujyana niko byashatse, ariko njye naduva ngo Imana iba yatugiriye bema hari incungu ziwe. Ijambo ryongeyeho ndashima abaduhaye iki cyicaro tukwicara hano, mwatugiriye neza kandi mwaduhaye icyizere cyo kuvuga ngo aba bantu bose nitwebwe twatumwicara hano. Ijambo ryongeyeho bema ni ukuri ntabwo twumva. Bema yari umwana mwiza, nubwo yahuye n'ibibazo nagiye kumusura mbona ko nturuka kumurya mugabo uko yavuze. Ndetse bema ndaturuka hehe? Bema yavanye nk'abandi ariko ntiyareze nk'abandi. Yavyaye abana benshi barapfa. Ngo nze kumusura numva agahinda kenshi, agahinda karaba kenshi. Ndetse bema ndaturuka hehe? Wenda kumubwiraho sanga arakomeye pe, arakomeye pe, arakomeye. Kashimye Imana ko bema yakomeye. Bema yari umwana mwiza mu bapfizi twe baduhaye umugeni mwiza pe. Bema icyo yanze n'icyo akunze ntawe atakimenya. Yari umwana witonze, pe kandi mu bugingo bwacu twaramukundaga mu bakazana bacu. Hari abantu bamwe baza kugira urunyego
ariko bema ntaramwumva aho twanje kubishiga ego yari mukazana ariko umwana wa nyanaka usumwana ariko bema tajambo yagera kuri je ntaryo twadushimye Imana ko yamugiriye neza Imana muhedere iruhuko ridashira amen. Sawa, arakoze mzehe avuze nk'umusirimu. Reka dukurikizeho mwene data Semahoro warubakanye na Vema. Bwana sifiwe. Dushimye Imana yateguye no munsi wa none, no munsi twakeneye kuwukorera hano nubwo twari twawusoje hano mu Rwanda, ariko twifuza kandi kuwukorera hano. Imana ishimwe. Dushimiye abantu bose mwatwitabye, byagaragaje ko mudukunda. Imana ibahe umugisha. Baje gushima itorero ryacu rya Assemblée, bimaze kuba batubaye hafi. Uwo munsi baje kutureba, bazanye indoro yabo ubwo twari twabuze data bukwe. Niwo munsi bayitanze, barasore bahagurutsa umupasitori. Ejo bundi baje kundeba, nari nzi ngo bafashe muri ajya amafaranga batanze niyo bariye umupasiteri, ariko kandi barasubira bazana iyo ndoro yabo ubwira kabiri. Imana ibahe umugisha. Dushimiye umuryango wacu wa Rugorora, bakoze ibikomeye cyane, batanze amafaranga yabo, ndetse n'umuryango wacu wa Rusizana twagiye turi benshi ariko baraturihira. Imana ibagiriye neza. Ndashimira umuryango wa Mfizi, bimaze kuba mbere bahagurukije umuntu wajanye n'umudamu guherekeza se, baramwishurira. Nanone kandi bimaze kuba bahagurutsa kandi umuntu baramwishurira, turajana. Imana ibagirire neza. Ndashimiye n'abantu twajanye, abavandimwe baritanze turagenda, nubwo bitari byoroshye ariko Imana yarabikoze. Imana ishimwe. Reka nshimire Rurambo. N'ukuri Rurambo ni nini cyane, ariko bagira urubuga, bateranije ibyabo, baza kudusura, bagera mu rugo, bazana amafaranga. Imana ibagirire neza. Ndashimira abaturanyi bakoze ibikomeye n'abakoze hariya mu rugo, abantu bose mudashobora kwibagirwa abantu, ariko ibyo mwakoze mwese Imana ibagirire neza. Reka mvuge bukeya ku mudamu. Nta muntu wavuga ngo yakundaga umugore wiwe, na Bibiliya iravuga ngo umuntu uvuga ngo akunda umugore aba yikunda. Nta muntu wagenda avuga ngo ndikunda, ariko niko umuntu atogenda abwira abandi ngo akunda umugore wiwe. Ariko jewe yarankundaga cyane, yagiraga ibyishimo uko mwabivuze. Ndibuka yagazambwira ati urukundo rugaragarira mu bikorwa. Umuntu yavuga menshi ariko ujye uzareye ibikorwa. Imana ishimwe. Hari umupasiteri mwaje kuvuga ubutumwa hano avuye mu Rwanda, igihe cyo gutaha harantu yaraye, ifaranga ziratakara, niko no bivuga. Ndeba mu bantu bose bari hano Maji Mazuri, bigeze gutaramana ruguru mu butayu, araza aramubwira ati nabuze uko nsubirayo kandi sinsubire muri rya torero nari ndimo. Afata ifaranga aramuherekeza asubira mu Rwanda. Bushize uwo mupasiteri aje hanze, sinko twako tujyogora ati se kujya umuntu wafashije yagiye hanze, ntiwo mubwira ngo agira icyo nawe yaguheza. Arambwira atoya, iwe yakoze neza, ntiyogenda kumubwira ati wa musi naragufashije. Ikindi namukundiraga, yavaga gucuruza tukavugana, akamubwira ati se naruko Imana yagufashije, wibuse gutanga iracuma kamwe yatanze, naje twahembwa nuko nguko. Icyo kintu narakimukundira. Imana ishimwe. Aje kugenda, twabaye nk'abasubira mu bihe byatambutse, twakana imbabazi. Akavuga ngo wa munsi twakana imbabazi. Nza nuva nukuri abantu bavuga ngo ibo babanye neza nta kibazo, jenza nibaza abo ngabo bagira umugisha ukomeye cyane. Ariko baba ngo izibane zo zikubitana amahembe.
twaje gusenga tuvuga ngo reka twake dusaba imbabazi, kamubwira ngo nta kuntu twosenga tutakanye imbabazi, uwakosheje akakundi. Imana ishimwe. Muherekeje agiye mu Rwanda, twari tugeze hariya Rusobso, arambwira ngo Imana izamuhe kunezerwa mu ijuru. Ambwira irindi jambo rya kabiri ngo uramusuguye mu cyaha ngo ntukakigumemo, ngo uzahaguruke ngo uzuke. Ikibazo ngo ni ukuguma mu cyaha, ngo ariko uramusikiguyemo ngomba kuzuka. Ari mu Rwanda yahamagaye umwana, je yaranyeretse pine ya M-Pesa, bagiraga barafunguye na banka, nyereka pine, hamagara umwana ati ifaranga nasize ahantu, genda ufateho izi ngizo zitware, izindi uzimbikire. Naje maze gusoma agatabo kitwa Mugabo ariko abwiza cyane kubabarira, numva ariwe muntu no bibwira. Ndamubwira ati urebe mu cyumba cyawe c'imitima ahantu hose umutima wawe, kubera ko yarakomerekaga cyane, akambwira ngo ari umuntu wamubwiye nabi. Ndamubwira ngo ugende ubabarire umuntu wese wibuka ko yakubabaje, ugende ubabarire, nanje umbabarire. Cyari icyumweru cya nyuma za nyine. Turashima Imana rero ko yakoze ibyo yashatse. Dushima abantu bose batubwiye ngo nimukomere. Imana ishimwe. Utabonye umuntu ukubwira ngo n'ibindi byabaye, kandi hari abantu ubwira ngo nta kundi twovuga ngo nimwihangane, nta n'ukunda abantu bavuga. Habe n'Imana yaserutse imbere ya Yosuwa, ikintu gusa yamubwiye ngo komera. Imana ishimwe. Nta rindi jambo yabwiraga Yosuwa, yaramubwiye ati Yosuwa komera. Iyo Yosuwa adakomera ari gucika intege, byenda bikamugibera nk'igari, ariko yaramubwiye ngo Yosuwa komera, imbere hari ibyo uzakora. Imana ishimwe. Nta n'irinda abantu bavuga, kandi nta n'irinda abantu baba bakeneye. Ni igihe cyo kubwira gusa kwihangana ngo mbe hafi, utihanganye yo bukundi. Ariko iri jambo gukomera n'Imana nayo yarayikoresheje. Rero nta rindi twokora. Imana ishimwe. Kandi Imana izikenera ngo no muri ibi nabyo gutuvuye ngo Imana ishimwe. Yaranabivuze ngo hari icyo Imana idushakaho, ngo byose ngo tubatunga Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari amagambo amwe tutubwiriza, ariko kuyihagararamwo ngo uyabemo bikagora. Ariko iby'Imana yakoze Imana ishimwe, kubera ko nta kintu kibi Imana itakizi. Imana ishimwe. Imana igira amagare ibihumbi. Hari umugani abasaza bacaga ngo mwitizo ngo uzisiga n'imbariki. Nyirinka azatuma umuntu ashatse, yotuma umushumba, yotuma umuhungu wiwe, tigenda uzanira inka, tiwovuga ngo ejo nzayikama. Ariko ari igihe twebwe tureba kuri za ntumwa z'Imana kabizo dutindaho, titureba Imana yazohereje. Imana ishimwe. Yobu ntiyavuze ngo abakarudaya bantwaye ingamiya, abasheba batwaye ibi. Yaravuze ati izi ni intumwa z'Imana. Imana niyo yari yabitanze, Imana niyo isubiranye. Imana ishimwe. Turashimye Imana yakoze ibyo yashatse. Imana ishimwe. Niyo yamuremye, niyo yamurindaga, titwari tuzahaza yirirwa, niyo titwohamenye. Imana kuba yaratumye intumwa yayo ngo ibe ya accident y'imodoka ari mu bandi bose, izina ry'Imana rishimwe. Tukaba turangire tumwifuriza muzuko wabera. Amen. Arakoze nyine data Semahoro, niwe wenyine warunteye ubwoba, niyo mpamvu nanabaye kwegerayo. Abandi bose basigaye ibindi byiciro by'ababo turi kumwe hano n'abandi batari bagera hano, tuze kuba bref, sibyo? Hanyuma reka twumve muzehe hano avuge mu mwanya w'abavandimwe ndetse no mu mwanya w'abakwe, kubera ko nabo badushamikiyeho. Karibu muzehe. Sashimwe mbere banje guhamore ku muryango wa Rugorora wose, n'umuryango wa data bukwe ari wo muryango Semahoro avukamo, pole umuryango wa Mfizi ari wo badahurwa, ari wo muryango ngiye mvukamo, nari mbereye musengeneza wa Vema ndamuvugaho bwa nyuma. Ndabanza nshimira abantu, ndashimira itorero ryacu rya Sambure ryabashije kubana natwe mu bibazo twari dufite byo kubura shangazi. Ndashimira akarere ka Ruhango, ndashimira umuhana wacu wa Kasarani, ndashimira
ndashimira Siberika abacyamani narababonye nabonye abantu benshi bahana Imana yo mu ijuru baheze umugisha Vema yari umuntu udasanzwe nje Vema yavutse turi kumwe turi mu muhana sogokuru yabanje kubura abana abanza kubana abandi ajya kubabona nyuma nawe nyuma Vema avuka mpari ndeba tubana mu rusengero haba afite nk'imyaka 6 nje nibwo ndavuye ruguru ndagenda Vema bukeye ashaka mu muryango badata buko ari nabo bamuyomba yari umuntu udasanzwe yankundaga birenze murabizi ikibazo nari mfite mu minsi yashize twabashe kuganira na Shanga Vema inshuro zirenga zine tuganira hejuru asuko kuri gare yagize impanuka ndamushimiye mu bikorwa byose mu mubano twabanye umubano wa Basemahoro n'umuryango wiwe muri kimwe nabwiraga madamu ndamana naramubwiraga Semara ashobora kutambwira ikibazo afite kijyanye n'usate n'amafaranga n'ubuzima ariko igihe icyo ari cyo cyose musaza wawe na Shanga Vema nari ntaranamuvuga mu izina ngo mvuge Vema navugaga Shanga Vema naramukundaga kubera yuko ababyeyi bacu kenshi bagiye bavukana n'abakobwa benshi numva ari wo muryango twari dufite baranabizi abishwa bacu bari hano barabizi ndamushimiye ku mubano mwiza twabanye n'umuryango wawe ikindi nashimira Shanga Vema Shanga Vema twageze hano ariwe dusanga hano afata abana ba famiye afata umwana wa musaza we agapa abantu barabizi aramurera imyaka yamureze yaramureze ndamushimira afata umwana wa murumuna wiwe wa mukuru wiwe urahangaha turi kumwe hano ndamushimiye ku gikorwa cyiza aho tutagikoze twebwe Shanga Vema yakoze numvaga muri njyewe nakwicara nkabanza nkarira Shanga naramukundaga pe naramukundaga suko byenda Vema yansanze mu muryango kwa Rugorora ariko naramukundaga amaraso yabatata Shanga naramukundaga cyane bihebuje twaraganiriye abantu bazava ngo Shanga ntiyavugaga yavugaga mwicaraga mwaganira nawe agaseka akavuga akaganira Imana yo mu ijuru imuheze umugisha kandi muheze iruhuko kandi tumwifurije umuzuko wabera murakoze reka twicara umuryango barakoze bamaze gutanga ubuhamya kandi mwabikoze neza reka duhamagare umuryango w'abafizi ari wo muryango mwene data watabarutse avukamo umuryango w'abafizi mutambuke namwe muraza kuvuga umwanya muto kandi muraduha umuntu umwe wenyine bafizi muze muduhe umuntu umwe reka dusabe umuryango w'amfizi wose abakwe n'abishwa bose boza botambuka abakwe n'abishwa nabo nibatambuke kuko dufite umwanya muto turahagarara nano duhita dusoza murakoze cyane kuduha uyu mwanya uyu ni umunsi mwiza niko nobivuga kuko Semahoro amaze kubivuga ngo mu bibaho byose tuzadushima Imana ni nako ijambo ry'Imana ribivuga ngo mu bibaho byose tuzadushima Imana mu by'ukuri uyu ni umunsi wo kuvuga amateka ya mushiki wacu y'umwana wacu twakundaga tubabonye abangana gutya ni ishema turahumuritse ndetse na Semahoro ubwiwe kubabona mungana gutya ni ihumure rikomeye abantu ni beza abantu bazabirukana urupfu abantu iyo bakuganye icyo bakubwiye cyose kiba gifite agaciro
mukuri turavuga amagambo magufi kuko abashumba batanze ubuhamya bwa Gikristo, umugabo we amaze gutanga ubuhamya, ngaho tugenda tuyasubiramo. Uyu mushiki wacu yarakiri muto cyane kandi yashatswe akiri muto, none atabarutse akiri muto. Rero yararemereye mu buryo bwo mu mitima kuko byadutunguye. Mu minsi ishize yagiye gushingura se ari we data wacu. Murumva umwana wari wagiye iwabo ajanywe n'urubanza, ntarakagaruka. Yagarutse mu rugendo rwo kugaruka niho yakoreye impanuka. Murumva uburyo byari biremereye mu muryango wacu, murumva uburyo byari bimeze ku mwana wari watabaye akaba atagarutse mu rugo rwiwe. Ariko kandi ubwo ni bushake bw'Imana. Imana niyo izigena, Imana niyo izikora, Imana niyo yonyine yabigenye. Nta mwana w'umuntu wabivuguruza, nta n'umuntu washobora kuburiza mu mugambi w'Imana. Nubwo byari bitunguranye, ariko mushiki wacu ntiyiganyiye. Kuri twebwe birababaje, ariko kuri we yagiye atiganyiye, atababaye. Yari mu rugendo kimwe n'abandi, yishimye azi kuko aje gusanga umwana n'umugabo we, ariko Imana imuhamagarira hahandi yarishimye azi kuko atasha ari amahoro, noneho hataha mu bwami yishimye. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Uyu mukobwa wacu hari ibintu yari asa n'uwisangije, ariko kandi buriya hari ukuntu baza bavuga ngo abantu iyo basazanye ngo bazabasa, ariko bo bari bakiri bato bombi na Semahoro, ariko basaga ku bintu bimwe n'ibindi mu buryo bwo kwihangana. Uyu mushiki wacu yashatswe akiri muto cyane, ariko yagiye ahura n'ibibazo mu rugo rwe. Mvuze mu rugo rwe ni mu buzima, bidaturutse ku muntu ari we wese, apfusha abana benshi, ariko imbuto yasize turabizi kuko izororoka kandi ikagera kure. Imana yayitanze ihabwa icubahiro. Vema yari umunyabyishimo birenze, yagiraga ibyishimo ku muntu wese uhuye nawe. Ikintu yakwakirizaga imbere yawe ni uguseka. Icyo cyamurangaga ahantu hose, n'igihe yakuraga n'ibyago akazugera wiwe uzi ngo urabura icyo uvuga, noneho ndavuga iki. Ubushize yagiye mu Rwanda, afite musaza we ni dogiteri, aramubwira ngo kuko twite ngwino nkurikirana ubuzima bwawe, noneho ndebe n'ikibazo kiwagize. Yagiye afite inda nk'iy'amezi 4 kugeza abyaye. Umwana amaze amezi 3 yitaba Imana. Aje hano twari twananiwe uburyo twoseruka imbere yiwe, ariko dushitse dusanga arakomeye, dusanga Semahoro arakomeye. Turavuga ngo aba bantu sinzi kuko ari ibibazo bahuye nabyo byatumye bakomera gutya, ariko barasaga kuri ico kintu. Murabizi kuko abakobwa amakuru menshi yo mu ngo zabo azamenywa ni wabo. Vema yabayeho neza mu rugo rwiwe n'umugabo wiwe. Ibyo turabigushimira Semahoro, wadufatiye mushiki wacu neza, warakoze. Iminsi mwabanye yabayeho yishimye, anezerewe, aguwe neza. Warakoze, Imana yo mu ijuru kumugisha. Rero Vema agiye atabaye, urumva twari tuzi kuko azoza dutekereza ngo ese tuzokora ikiriyo cyase nagaruka. Tuje twumva inkuru kuko akoze impanuka. Byaradutunguye kimwe namwe, kimwe n'undi wese. Rero reka turekera aho ngaho. Turavuze ngo mpore ku muryango w'abagorora, turavuze ngo mpore ku muryango wa Semahoro bwite, turavuze ngo mpore ku muryango wa Mfizi ngo mwihangane mwabuze umwana, turavuze ngo mpore ku muryango wa data Zaburoni.
bihangane. Vema tuzamusanga. Imihango yose yabereye mu Rwanda, hari indoro umuryango watanze, ariko nanone turagera mu rugo, hari indoro turuzane mu rugo. Vema tumwifurije iruhuko ry'abera n'umuzuko. Amen. Barakoze badatabukwe bwo kwihumuriza ndetse no kuduhumuriza. Tudatinze reka duhamagare umuryango wa Bamuyomba Abahondogo, namwe mutambuke ufata umwanya mutoya, hanyuma azi kuvuga umuntu umwe. Bamuyomba Abahondogo mutambuke muze kuduha umuntu umwe nawe afata umwanya mutoya. Nanone natwe abishwa ndetse n'abakwe, kubera kuko bari mu muryango, baze kuza nubwo duserukirwa n'umuntu umwe baduhaye, ariko nanone tuze kuba twese turi kumwe. Iyi ni systeme imenyerewe ko umuntu umwe afata umwanya akavuga. Sawa, murakoze cyane. Mu by'ukuri ngende mubyara we, ariko na nyirarume bwite ari hano, nicyo gituma twari ko tuganira wenda ku muntu uvuga, ariko barambwiye ngo kubera ko twari kumwe nawe ari nje uvuga. Naje nongeye shimira ubuyobozi bw'iri torero bwatwemereye bukumvikana na famiye yuko bagomba gukora uno munsi mukuru w'umuvandimwe. By'umwihariko ndashimira umuryango wa Rugorora kuko babishize mu bikorwa, tunabihanganisha umuryango wa Mfizi kuko niho Mushenge ashatse, nabo turabashimira cyane kuko babashije kwihangana bakagera hano. By'umwihariko ndashimira umuryango wanje, umuryango wa Muhondogo, Imana ibaho umugisha yuko babashe kwitabira. Ubushize baritabiriye kandi bari benshi, ariko ndabashimira yuko babonetse. Kuvuga kuze Vema mu by'ukuri ntibyoroshe, ariko bikurikiranye n'ukuntu twaganiraga ngenda komeye. Mu by'ukuri ndashima cyane, nabanjije kubitekereza ndavuga ati kubera ko Imana yabikunze tubana nawe, ariko nza gutekereza nsanga yuko ari umuteguro w'Imana. Jewe kuva ruguru ni abantu basabana cyane n'umuryango w'iwacu, kandi uriya mwana yagiye avuka duhari, yari afite imyaka mike, imyaka 34, yari mutoya. Kandi cyongeyeho tugenda tunabana, ngo turangize kubana tugira n'amahirwe ubushuti n'urukundo twakundanaga habe no mwacu mwakirwanira, twongera gushaka mukuru wiwe. Urumva yuko twari dufite ubusabane bwinshi, twari dufitanye n'amakuru menshi, twagiye tubana cyane. Amakuru nariya mwabonye kumbuka, ariya mwabonye mu by'ukuri mpaguruka ntabwo twagendeye rimwe, ariko jewe niwe wampase yuko tujyana. Biba na ngombwa yuko agaruka mu rugo, yari yaradusuye arasubira aragaruka kuninginga. Noneho bigera no ku rwego abibwira mama we ariwe Mushenge ngo ngeri wabo barabinsaba, kugeza ku munota wo guhaguruka Vema niwe wari wankatishirije. Izo zari inzira zose zo kugira ngo tujyane,
kuva Nyabugogo na Gatuna Vema mu by'ukuri yari yireze kabiri yireze avuye muri supermarket yadutinje abagenzi bose bari baraho. Hariho n'abantu benshi bari muri iyo modoka b'abanyamurenge ngo yinjire mu modoka kuko yari yadutindije arirega aravuga ngo tumubabarire yuko adutinje ngo tugere Gatuna arambwira ati ntiyageze mvuga mu izina yageze ampamagara gusa arambwira ati kazini mfite ubwoba arongera arirega kugeza n'igihe bano baduterera ku mupaka nyine kugeza igihe bamaje ati kuravuga ngo ufite ubwoba bw'iki. Urumva yarabisobanuye ariko arongera arambwira ati nimubabarire ngo tugere ku mizigo iwe yari yakoze shopping biba ngombwa arampata cyane yuko agomba kunereka imizigo yose. Urumva yuko namwe mwaciye muri ziriya nzira umuntu kera watekeye imizigo kuvuga ngo uzane ba bantu bongere bafungure butu ni ibintu bigoye ariko yarababwiye barumva anereka imizigo yose yagiye agura kugeza no ku ifu y'igikoma yari yaguze kugeza no ku mavuta. Hari umugore wa Kitengera wari wamutumye amavuta yo gusiga umwana w'uruhinja arayanereka kugeza no ku bintu biriya bintu byo gusiga ku migati arabinereka. Urumva yuko twaraganiriye nyuma y'ubwo ansaba kuteri muri ziriya modoka zibamwe wifi Vema ngo arangiza aratarama ashira kuteri mu matwi indirimbo kuri YouTube zikaza akayirangiza agasubizamwe indi inyigisho ngo ashike ku nyigisho za mudaheranwa akaza nkubita akambwira ngo nindebe. Mu by'ukuri uriya mwana yateguye urugenzi rwe yarabizi kugeza igihe yambwiye dushitse Gatuna ngo twifotoze turifotoza wenyine arambwira ngo izi foto nizo za nyuma amafoto yanje keneye ngo uyagire. Turifotoza umwanya muremure ariko mu by'ukuri Vema yari yateguye urugenzi rwiwe no mu rugo haguruka yari yabashije gusezera nta muntu atasuye mu Rwanda. Abagorora n'abahamya hari ahantu yagiye asubira kabiri kugira ngo abasezere. Mu by'ukuri uriya mwana yarateguye amafaranga mwumvishije umugabo wiwe yavuze yahamagaye umwana yari kwamuhamagara turi mu nzu twese yamurangiraho kurya abagore nyine bazabigenza bakiteganyiriza amafaranga. Twari duhari tukaza tumuseka ngo ahanguriye Honore amafaranga y'igishoro cyangwa se ya renti tukaza tumuseka ariko aravuga ngo umwana wiwe ngo kubera ukuntu yamutindiye kubera ukuntu yatinze kuza ngo hari ukuntu Honore yagendaga vivura itariki akamubwira ngo wambwiye zino tariki nti waza atireka muhaye amafaranga yarye. Arabikora nari mpari twari twicaye mwa mukuru wiwe ari we mukuru wanje twarahatinze cyane. Inza nibuka n'umunsi igitaramo cyanyuma twakozaho twakoze igitaramo cyiza pe. Ikintu yambwiye arambwira ngo akumbuye ibintu bibiri muri Nairobi. Yarambwiye ngo akumbuye ngo igitaramo ngo cyasambure ngo agasubira gatkumbura ngo n'umwana we. Ivyo nibyo yari kwambwira ariko mu by'ukuri yarateguye kandi naje gusanga yuko aho umuntu yaba ari hose urashobora kwitaba uhamagawe. Vema umunsi we wari wageze mu modoka twakomeretse turi abantu benshi. Iyo umunsi wiwe utagera nawe yari gukomereka kimwe n'abandi ariko mu by'ukuri yagiye mu ijuru kandi yarateguye. Ikindi cyongeyeho twihanganishije umuryango w'abagorora. Mu by'ukuri twabaye mu minsi mikuru iriya twabonye uwo mwanya mbese intumwa ya ba nyirarume wa Vema yashitse kwa Semahoro bahise babikora aririye. Mushenge nawe nko kwa Mfizi intumwa yo kwa Muhondogo bashitse bagenda bamugeraho. Ni ukuvuga ngo inka zibiri
zabagezeho kandi twakoze icyari gikenewe. Hanyuma ku mwana we ntiyasize umwana umwe cyangwa se ntiyasize umuryango w'umwana umwe. Hari n'undi yareraga Mico ari kumwe na Honore, hariho basengeneza biwe, bose yari abafite benshi muri iyo nzu yiwe. Iwe ni twebwe twumvaga yuko yapfushije abana 6 afite umwana umwe, ariko iwe urebye n'isura yiwe, urebye na confidence yagiraga, urebye n'ukuntu yasekaga, ntabwo yagaragaraga yuko yapfushije abana 6. Icyo kintu mu by'ukuri cyaradushimishaga. Urumva yasize abantu benshi, yasize abana yareraga, abo bose mu nzu yiwe harimo abana, abo n'abana biwe. Hanyuma uriya mwana wasigaye hamwe na ba Mico mu by'ukuri bazabaho kandi bari mu muryango kandi yarabateguriye. Hagati aho ngaho tumwifurize umuzuko w'abera. Murakoze. Barakoze ba Muyomba, kandi mwagize neza kuza kuduhumuriza, namwe mwihumuriza. Reka duhamagare umuryango wa Rurambo cyangwa se akarere ka Rurambo, mutambuke namwe muduhe umuntu umwe. Akarere ka Rurambo tambuke muduhe umuntu umwe, umwanya mutoya murasa ku ntego. Dusabe Abanyarurambo, inshuti z'Abanyarurambo, murakoze. Mu izina ry'Abanyarurambo uhagarariye muri umuhango wo kwibuka Vema, tubanje gutanga mpore ku muryango w'Abagorora, ku mwihariko ku muryango wa Mukuku ukamanuka ukagera ku muryango wa Semahoro. Tukaba dutanze mpore ku karere ka Rurambo. Muri iyi minsi twagize ibyago bishoreranye byose hamwe, ariko n'ukwihangana sinuko imeze, nta kundi twabigenza. Hagati aho nanone dushimira Abanyarurambo, mu by'ukuri kubavuga no gutaruka, muri Abanyarurambo beza. Sanzwe mbibabwira ko Umunyarurambo si ukuvuka kuri Gitavi, sino kuvuka igashama. Umunyarurambo no gukora birya muze mukora. Mwebwe rero mwabikoze, Imana yo mwijuru bamugisha. Ndabizi ko turi kumwe, nta magawa mufite, ariko nanone ndabyera ngo turi mwisi. Abantu bagifite intege nkeya zo kutabana n'abandi, tubonereho umwanya wo kubabwira ngo nimuze tubane. Iyi si n'uyu mubiri turimo bibyara nta isi zikora ibyayo. Kubana n'abandi, gukorana n'abandi, kwitabira iby'abandi bakora ni byiza cyane. Sigaye tutarambaguje tudatinze, Vema ndamuzi, ukwiye kuba ari n'Umunyarurambo, na mushiki wanje twakundaga. Abantu bavuga ngo Vema avugaga bukeya, bashobora kuba bari kwiteranya. Vema agiraga ibyishimo mutaranahura, akaba yakubwiye amagambo. Ndari natunze nimero ye, yari umwe mu bakobwa bacu twegeranaga, yari na mwiza, yagiraga ibyishimo. Vema baramubuze, ni mu bantu babonye message ba mbere mpamagara Muramana Ingabo, ducika ururondogoro tuvuga menshi, ariko ni kuri Imana yashatse. Vema ntiyagiye ku mwanya utari uwe, yagiye ku mwanya wiwe, n'uri Imana yari yaramuteguriye. Sigaye dukomeze dukomere, kandi Semahoro tuziranyeho byinshi bwo mu karere k'iwacu. Utogira n'ubukristo nushaka uzagendera ku Kristo bwaso, ubwo nyine burahagije. So yaragusengeye, ufite umugisha ukomeye. Dukurikiye n'amateka y'iwanyu, ntabwo twakwigisha ngo ukomere. Ubukristo ni ikinege, yego ndabyemera, ariko ufite aho bikura. Mu by'ukuri tukaba twihanganishije umuryango w'akarere ka Rurambo, umuryango w'Abagorora, umuryango w'Abapfizi,
itorero n'inshuti n'abavandimwe. Hasigaye Vema tumwifurije umuzuko wabera. Murakoze. barakoze abanyakarere ka Rurambo. Ndatekereza ko umwanya wacu twawukoresheje neza. Dushimire abantu bose bagiye bafata amagambo, twakoze nk'abasirimu. Mu rwego rwanje ndabashimiye. Hanyuma mutuze, sinzi n'intebe zihazisakuza. Kera ari umwarimu waza gukunda kuduhana, akaduhagurutsa yarangiza akatubwira ngo ndashaka ko mwicara, ariko sinshaka kumva hari n'intebe inyeganyega. Yego. Mbere yuko tuza kumva umukuru wacu, umukuru w'umuryango wa Rugorora, reka ndambutse amatangazo 3. Irya mbere, hano hari ibiceri byatakaye. Mwebwe mushobora kutabyumva, ariko hari uwabura bino biceri akabura itike. Siko bimeze? Yego, niyo mpamvu mu mafaranga iyo habuze n'igiceri kimwe imibare iba yapfuye. Aze kubitora. Yego, nabahoze basirimba kuko byatakaye hano, ubwo muri silence muze kuzaho nicaye mu bitora. Rya kabiri, ndahinduye ibijanye n'umuryango. Dufite umukuru w'umuryango dukuriye, araza kutubwira. Ndahinduye, mbaye umuyobozi wa Mutualite. Simvuga nka Mutualite ya Kasarani gusa, ndavuga nka Mutualite y'abanyamurenge muri Nairobi. Murabizi ko tugira igikorwa cyo gutabara ababyeyi basigaye ruguru. Turi muri periode, ubundi twakoraga guhera hagati y'itariki ya mbere kugera ku itariki 15, ariko iyo habaye impamvu dukoraho extension ho gatoya tukaba nkabegeza imbere. Ubu rero tubirimwo. Abo duturanye hano Kasarani by'umwihariko, mwebwe murabizi ko dukora, muzi ko hari igihe dukorera ku mazone, ikindi gihe tugakorera mu makanisa, tubifashijwemo n'abashumba bacu ndetse n'abakristu bayoboye, natwe twese turimo. Ubwo rero hari amakanisa yamaze kubikora, hari n'ayandi ahayabikora. Ndatekereza ko biza gukorwa hagati y'ibyumweru zombi. Ubwo rero turabasaba kubyitabira nk'abantu bakunze ubwoko, nk'abantu bakeneye gutabara iwacu, kugira ngo icyo kiratambutse. Icya kabiri, hano Kasarani dufite ibiriyo bigera kuri 2 cyane cyane. Hashobora kuba hari n'ibindi kubera ko ibiriyo ubundi tubitsinda, twagiye tugira ibyago zo kugira ibiriyo byinshi, ariko cyane cyane dufite ikiriyo cy'umubyeyi, umudamu wa Mzee Sebukubo. Munyemerere kumuvuga kubera ko niryo zina abantu benshi bazi, kiri kubera hariya Mugumu. Ubwo rero ni kwa kinyamahanga, umukwe wiwe. Abantu abashoboye musure, kandi buri wese nuko ashoboye gukora agukore kugeza umunsi wo kumushingura. Hanyuma cya kabiri, numvishe ko hari umubyeyi wa famiye Bishop dukunze kwita Bishop dukunze kumwita Manyonga. Ndatekereza ko ari Filemon, sibyo? Yego, ngo ni izina rye. Hari utuzina mbavu mbitinye twigeze gukoresha akazina tuzi ko, ariko kubera kukavuga cyane tuza gusanga twakoze amakosa. Uwo munsi twari abanyeshuri, twarakubiswe classe yose, mwarimu aradukubita kubera kwibesha. Kubera iyo mpamvu zangenda asa n'ugenda gahoro. Sawa, ababishoboye musure, mu by'ukuri nabo bakeneye gusurwa. Ndatekereza ko amatangazo 3 nari mvuze ararangiye. Reka rero duhamagare umuyobozi wacu aze dusoreze uyu muhango. Umuyobozi wa gahunda arakoze kubwo kuyobora gahunda neza no kurinda umwanya we, ndetse n'amatangazo atandukanye amaze gutanga. Reka natwe muri aka kanya dutange impore
umuryango wa Rugorora muri rusange wabuze uyu mubyeyi, by'umwihariko umuryango wa Semahoro, tubabwira ngo mukomere. Uyu mubyeyi wadusize tuzamusanga. Nanone duhe mpore umuryango yavukagamo w'Abadahurwa ndetse n'umuryango w'Abahondogo aribo ba nyirarume, tutaretse nanone no guhumuriza itorero yasengeragamo. Mwese mukomere kandi twababonye murakomeye. Imana ikomeze kudukomeza twebwe twese. Kuri uyu munsi turashimira abantu kuva tukigira ibi byago, twese twarabimenye turahurura. Abanyamuhana bavuye hirya no hino twarababonye kandi byakomeje umuryango. Uyu ni umuco mwiza wo gutabarana, nawe tuze tuwishimira kuko ababaye mu zindi kominote cyangwa babaye mu bindi bihugu aho twabaye abenshi mu Rwanda baradutangariraga kandi babitwigiyeho, kuko umuco wo gutabara ni umuco mwiza. Umuntu iyo yabuze umuntu we ukabona bakugeraho uzuhumurika ugakomera. Uwo muco Banyamurenge mwese muzawugumane. Ntimwadutabaye gutyo gusa, twabonye inkunga zanyu zitandukanye rwose zaradushimishije kandi zaratwubatse nk'umuryango. Gusa Semahoro abuze umukunzi we bari bakiri bato. Mu by'ukuri umuryango ufite uko wamutekerejeho. Numvise ko no kwa ba nyirarume umudamu nabo bafite icyo bakoze. Umuryango wabashije kubona inka 7 zo kubasha kongera gushyigikira uyu muryango kugira ngo twongere tuwureme, wongere ubeho, wongere ukomere, bityo igihe nikigera azongera yiyubake. Icyo nicyo umuryango watekereje. Hanyuma tukaba dutangariza abantu